This is محمد جمال English Instructor at Concept. يلا بينا النهارده نتعلم 10 جمل جديدة بمواقف يومية كلنا ممكن نمر بيها بس بالانجلش. Are you ready? Let's start. لو عايز اقول هو مش بيدخن اقولها ازاي؟ He doesn't smoke. He doesn't smoke. He doesn't smoke. لو انا عايز اقول ان السوبر ماركت ده بيفتح الساعة 10 اقولها ازاي؟ The supermarket opens at 10 o'clock. The supermarket opens at 10 o'clock. The supermarket opens at 10 o'clock. أنا ما بحبش القميص دوت. أقولها إزاي بالإنجلش؟ I don't like this shirt. I don't like this shirt. I don't like this shirt. لو أنت قاعد في مطعم كده وفجأة كده عايز تخش الحمام، عمال تبص حواليك مش لاقي الحمامات، فعايز تقول لحد هو فين الحمام؟ أقولها له إزاي؟ Please, where's the restroom? Where's the restroom? Where's the restroom? طبعا كلنا شايفين الارقام الجامده جدا اللي محمد صلاح بيعملها، فعايز اقول كده ان محدش هيقدر يحطم الارقام ديت. اقولها ازاي؟ Nobody can break his record. Nobody can break his record. Nobody can break his record. لو عايز تقول لحد خلاص يا عم احلامك كلها اتحققت، تقولها ازاي؟ Your dreams have come true. Your dreams have come true. Your dreams have come true. لو عايز تقول لحد ان انت كنت سهران طول اليوم امبارح تقولها ازاي؟ I stayed up late all night. I stayed up late all night. اقول ازاي لحد متاخر عليا انا استنيتك كتير جدا؟ I waited for you for a long time. I waited for you for a long time. I waited for you for a long time. لو عايز اقول كده ان حد لف العالم كله اقولها ازاي؟ She traveled all over the world. She traveled all over the world. لو انا معايا بدله وعايز كده جرافات تتليق عليها اقولها ازاي بالانجلش؟ I want a tie to go with this suit. I want a tie to go with this suit. وبكده نكون خلصنا ال10 مواقف اليوميه للفيديو دوت. نبدا دلوقتي نتمرن عليهم عشان نتعود نقول جمل كامله بشكل صح وسليم. وده كان فيديو سريع من كونسبت. See you later. كونسبت، اتعلم انجليزي صح.